Kamuai masih binando sot yang program Korteo dunia kompi program tepat ya manon nampak binatang tahan len. Amin. Kamuai ya waktu Olimpik kalian yang parten dunia. Dalam dia bunga cangkada. Dalam dia biji bunga sol apol lagi bukan bunga cangkada. Tua in suah hinol dengan Kristin, itu aning saya saktahi. Tua ini duluan suah hakola okianon siun, ada sekarang. Tua in suah hinol dengan Kristin, itu aning saya saktahi. Tua ini duluan suah hakola okianon siun. Mampan aku isi kita jadi berkol di Thailand. Tapi nah, nihal bawin. Lutheran Youth Fellowship Manipur Evangelical Lutheran Church Beijing Division Golden Jubilee le untuk kopi sambil lagu. Namun Beijing MBLC ahun tarik sondel apa sondel lagu Oktober sambil sondel lagu. Jubilee Sohana Reverend Kamin Hantunun Divisional Superintendent being Division MBLC to be Chris Nazaren now Kiem Simun Galatia Bunga Jangkat kami program tarik sondel apa sondel hutan ama Vietnam ama Việt Nale ada masih menjadi apa yang mana lodging tale ada usia toko na tengah iman kena dimun kena pasien sopa pasok kami pengen pa tapale ada usia toko pasien ini kaham tahe mampan kupinan tantahen bunga dibaui haleluya. Bangki ma kaki nak naru le kaki nak naru mampa pasien katun na deu nang manang sama katun deu nang manang doma kovel buena le hasa katun tuom tambi te apa dah gopa Yesus menkam tuhi amen. Singly am gospel Olympic day kisah sonowa dunia hompi le golden jubilee day suam hongla mangtidinga tuni tu kimitan mangpanin na tam na te kya abia buseng tua ama patidinga misati pulu jain buseng kunga masan ipatui ge masahit tunita ibai politan secretary apasan ngaikan na le bawile musapenin kipawai sawa yung talo in kumsop ya para na boy piu kumsop na sinna golden jubilee mangling jakin siksa na dewa ang pan iti dan nan pisil kamay sma boy na has na temloa dan targetan siya ita siya mating puin atun kin ita siya bisa tempe kontijen matung ipatri kumsawin jubilee kumto kompisang le somebo amun si ahun tarik somlia bat somelu Oktober sang des somelu ngere targen kamin hantunum divisional superintendent kopi Krishna nazule nau ken chingon le kunta kipoldan bayham pastor en boyzo der pastor upon poimo hun tomna boyzo na upa sonjinam division chairman MLC le jing mong kikopding devotion dagu le ultima para dagu kan ule anne zo chengin zubi swam abun da so ahidinga uitu dingin pastor en thangboy zo minister dingin ben kamitang di division superintendent le zubi da sam namdinga tomna uitu kula in da so mekima Jubilee ni biagi kom na huna da sri division ki pathum na no bombe kim
chairperson Elwa Bihan Division le Sabria Hongna Pasar Kudo Ken Eloy Phamsapyason na Pa Pamin Thang Zone Secretary Eloy Bihan Division Jubli Tuakhom Dinga Namtu Ding Upa Kai Khan Go Zanwang le Jubli da Pona Zui Dinga Eloy Tangmisun na Pa Khamson Kao Secretary Eloy Bihan Division greeting message from Dinga Eloy General Headquarters Jubli message even Amin Thang Bishop MLC le special member Khaimiran Gospel Singer Kipana Silpia Hon kum sang le song le awa hom na le thum sana class 10 tungam pass te ipen ho na thei siam len mingko ma te awam khasia to kuma class 10 le 12 le BA pass te ai karingi le tom kim thugen na ben na chat upa go jalal tumum senior officer ina pa kholiam special member jiginga ma SN ba mai kim tom kim thugen nam ti dinga Division Secretary Elwa yang Chief Pastor the Isa game address na may Amasain Lutheran Fellowship Division Golden Jubilee Pompi Sang Yinga Vaitan Tibet Nampan in Abasim Masail Vaitan Tibet Pai Choban Timso Paye Jumbe Single Fellow Masai Jim Sembalma Nayo Geni Tako Aile Amasai Hochina Kami Golden Jubilee Kumpa Pompi Bible Manti Angpon Anaya Agamna Chimlo Kosalola Jim Poimo Division Sun Tale Local Sun Tale Nasel Lanta Jim Tale Zilatan Tang Ite Khabu Ana Set Le Aima Doma Setting Body Tam Ite Sa Le Guma Like Le Hasin Tam Ite Sa Pasien Mina Kinle Tami Golden Zuki Kum Jenga Golden Zuki Mang Tejina Anaya Agamna Kotejosia Amasa Division Sida Tangin Vaitan Nachila Kam Masawi Tajenge Mosta Gadi Rupa Sotele Yele pasal paitale, bang ni nacio apa kau kini kalau komiti di boleh, nang speaker hijau tu atau dia hijau kita sudah ni ada satu mengolah, itu ama orang aku nak bilang tak orang orang menjawab, di meter pemau kosong atau orang satu boleh, kalau mai aku itu di meter, ini sih bang aku jauh bang semua, ama orang itu asal orang tu kan ni masalah, jadi Obi Division 10 Golden Jubilee na tuki tapin bolo sinang nito tapi kam do bol peno dasa siam gospel na mudin kum so ma sina dini ima yesus na ye sibai dasa siam mutai sami sema ciel mo ampe le ciel achievement le secretary division 10 Golden Polo elam ya editor sa tao Pasal semua ye, kami bertemu dengan sedia. Tu ni ama hotel sesian tu ni, kami jom di metok. Dia kosong lah, kami James tadi, kami dunia media. Tu ni tak berlama. Ikon itu kita poimos tak ane tu. Ahun tak kita media seperti mesti lah. Kami hotel asyik jom kita lagi sama kita bayar masa. Tu yang kami kami lori setan tim sekolah. Nanti boleh mah, kalau le, ama ini alasa hit kasate, mereka izin sendiri. Ladang yang tu siapa mau kesana, tu saya hit kasate, kenai. Kalau ye ama yang kami doa, alasa siapa, kaya tu ban. Malam mana bos bersinggah tu tu ni dia semua. Kalau siapa nak bosa, baik tu dia nanti na. Kami program baik tu dia tu nita, itu pakai tu apa jim, je. Kale One
te qua zo din len na thu bang te la bang kim se ding nang in ning pan pi ole na mang pa changa tipya ding mang lai ding ding in mono na ka ni thao mai ba do gam ya li tan pa ding Amasa penpenin headquarter charge te ko ngapan bain beja apa sign report na mai ke bai Ipa boya kasianin udam na iham na deng ke sanin sidam na kan deng kenin lukum sangi le som ko report ka din nga ang ni manin dia kasen ko pa ko sai report na in bai bangin to training fellowship yang exam report from 2016 komin diyan in khazat samthum ne gyat anglai kum somna tum numei somli pasal somna goma somli anglai kum somna noilam numei somna go pasal somtum goma somli go anglai somma khat te numei nga pasal somni goma somli nga anglai dan zo numei somli pasal somna goma somli go Khanglai dan doa pasal ni zini na adoma sasi. Khanglai semnari zat thum sepai pangzat ni semnaranga khat pasal khat muni nuhi tengah. Khanglai mari pukul non zat muni thum pasal somni khat goma somni Khanglai ki khop ne he tukum khanglai pose ban asia tukum wa ka pose koisia khanglai in thum dia kana pose ki women service ko kana pose ko hi tukum as muza sangwa target missionary industry okay no golden spirit target ya za
2017 class 10 exam ding te kha 2016 12 pass za kha 17 exam ding za kha 2016 BA zo lo tukum hangai te na sepia acha atuna to ki banaya hangai te na sepia direct English semester yumi ko mu te ye hangai ha chen na ding ha ko sa te gelen chia hangai ha chen na ding nin anga sa tumin sumle pai koi mo ha ani na ding nin sumle pai ne le zong ki tu ko lo le aje da mission lo le bang mai te kon sha ki tu ko na koi mo hi ani na dinga ko ba na ko bi ba yo na zenda dinga lo na sa ko le ke din asia ko bi ba yo na zenda dinga ko bi lo le ke ka sa wi le ai te le sia ko na ko project in ki ni te le ki ni ko ba ka ti wo he tu pa ka na ta ni ya Soang Hu Ihan Babel Som Marina Fellowship Liaison Som Golden Jubilee Family Somero Sport Peking Apina Namia Bekasian Amsahan Report Department Fellowship Liaison Report from Samile Somero Komen Somgo Impazat Somthon Kalai Bisi Kum Somna Dung Tam Nune Somnakat Pasal Somnili Agomin Somthunga Kalai Bisi Kum Somna Mayam Nune Somthungakat Pasal Somthun Agomin Somthungakat Kalai Somakat Peke Pasal Buk Agomabuk Kalai Danzo Tukum Somakat Danzo Numei go pasal le ago maso tukum kamlada nazine pasal le numei ulo pasal ulo kamlada lo nazine pasal ago makat kamlai senene zat ulo kamlai misnari ulo kamlai manipur pulo magom numei go pasal Kiat Goma Sombi Khalaki Ho Neke Tukum Khalai Project MLC Building Tukum Khalai Sumuzat Sinkal Sanga Target Kete Golden Jubilee Target Yetsat Sakile Zanga Visual Target Kete Samile Somibu Class 10 Pass Meaning Samile Somesagi Class 12 Exam Day Cup Tukum Kalai Asset Yale Building Abinga Sanga Ketia Kalai Hatse Mani Abinga Sakle Yale Kucha Jongko Tein Kokas Kewa Hele Tana Ituton Apoi Mohe Nina Committee Kalabara Meset He Hele Committee Kapas Lola Narisek Chen Isuga Isyana Committee Loseven Police Committee Dana Sedna Borna Board Report to Parliament Secretary Sompo Chile Omwal Omle Pot Petit Omle Ton Zam Để Mong Chiều Babel Hanglai sama katete menimbulkan pasal ini atau begini. Hanglai ganjil media pasal segi atau musuhnya. Hanglai dana sini pasal
pasal ni dulu pasal Ramadan lepas ini pasal ni dulu pasal ni apa ni kalau sebenarnya dulu sekali dulu sebenarnya dulu mari sebenarnya dulu nanti kalau ini dulu lah dulu pasal dulu Bible dulu kalau lagi kau punya ide hukum project dulu hukum sudah zat target tetapi boleh diberi target dia zat sang dia sana division target tetapi 2006 kelas yang pasar ini 2007 kelas yang dulu sekian dulu karena hasil yang aku sesuai dia dulu terus di kogun nasi kau di bagian mana di sana di mana baru lagi yang soal yang ini kita di kota itu pak mungkin itu sedikit dan sangat baik. Dia sebawin, tuin, sanggup deh. Bon ating ngayon ay utawa sendele ang word ng thei roi banin tuin programo wana zelbawin pasenpan na wan saksatin anwal ayun gospel singer a pasyan minin amul loading jalbawile Mulai program kalizen agim kagima kan sahoi dalam mana naisian dua banin tunda pesan min lobby nanti akan lesat dia hilang proposal pau yang tanggoi zona kuat oh kang lai silakan salam
la kinh ngày sự tha kia vai tuần lễ xưa gầm lễ năm kỷ niệm lại giống tên thăm lâu hin qua hu lâu in luôn đi xuống tuy bằng lúa nào không ca không tin đang có tình suy lại khăng lại ya tu linh sinh kilang kia nan lệ Christin gặp gặp tình suy lại ô không là ấy nhau xiang tay ô không là cứ lẽ xóa thế kỷ niệm nào đừng vì nhau mà phải vang lên đời nó theo mong nó vẫn có lệ những xiang lệ in sung mi lên ai mong tình ấy Pastor im thangboy so ma pasian minin apun lo tingin an pai bai cũng so với trên là ngoài quan đi lại
yang pada Iban kamai kan dijein mulai pakai apa sain goreng lebih sebaik itu sain di pawaya langkai masake dua itu sudah kalau dia mampu dapat sebut jibelen dia datang tiga tuain Indonesia kena ang tiga tuain karena bahwa tu dia agak isihiga so masina golden zubi teba langkai masake sia iman dizion langkai masake zon izana ipiawa tuawana ay pramolya sabtezo isun pitu ibuanga tuawana mudana na posan at pagdana sabtezo isatal yatiu uioi lungam wain tu golden zubia Kurhatang dina kung lain kakipaa tinanggap kabuhay na iti sa babangin program tu kakontek sa bayin kim bang matong di mga kinalaw siya nga mamatang piyag inizubli sa manghihiwa na inaserte ahoy lulong ikumbanin ahoy sa ikumbanin isang le tunin kapag hindi siyang hiyo kami masa asyape iganda nga ibore siyang habibe ite iye kubiyo hina mate bangit nuten itu biu bagay hey why hina mate na baru apa hina mate hina sayang te nunga na pangulong hina sante isubli itu biu bagay Alhamdulillah